As soon as they give the ball out to the back line, then they run into trouble, and they lose ground, and they don't look like a side. Brein sal weet dat hulle vanmiddag gespring het. Nou trek Ruben Kreur weer, en hy is dwars deur, kan hy self van afrond, hierdie keer Ruben Kreur, en het is Ruben Kreur in die doellyn, en Dion Opperman en Ruben Kreur, wat is wel verdiende druk. Wel het hulle aandeel gehad in 3 of 2 vanmiddag Ruben Kreur. En hierdie keer is het hy wat daar weer 'n keer wegbars. Stamp een man daar af. Kom ook daar by die heel agter verby en dan is dit Dion Opperman met hom nie gestuit kan kry nie. Op volle vaart en met spoed en krag gaan hy oor. When we spoke about Ruben Kreur when this game started, he has played an absolutely brilliant game this afternoon. Pieter Miller, wat hierdie keer nie 2 punte kan byvoeg nie. And you mentioned earlier, he reminds me of Jan Ellis. Maar Grey College 28 monument 3 en 19 minute in tweede helfte verstreke. He takes us back a few years there he goes, Ruben Kreur carrying the ball in one hand, in typical Jan Ellis style. He hands off Botha, he hands off Skitter, he hands off Opperman. His tremendous strength takes him over.